kan channel men lo hlut sak tu te in Java in chi bai ule US ambassador to China in ban tuma engwanga ban tum tamai nge ni ti kan thlir ho le phot don nia khovela ramro pui ber America chanchin hi kan ngai thlafowa arama cheng te ang bokin thil thleng engkim kan lo hre thei ve zela tuntuma po hian chanchin ngai nom taka om le ta chu United States ambassador China rama om mek Terry Branstad anna atanga ban tur thu hi ni US China relations chiat zia chu soinon ngai lovin kan reveka China rama ambassador om te hi turam ambassador po ni se minamai lo tak an ni veka ambassador zinga athiam filor ber te anda thina ni han soizau ta zelila India po hian ambassador Vikram Misri Indian Foreign Service chuanom tak ada ve meka Vikram Misri hian Indian Prime Minister pathum ngot heng IK Gujral Dr. Manmohan Singh le Narendra Modi noya private secretary na alo chel to a President Louis Pranab Mukherjee hunlai po khan external affairs a director na alo thok to bokani Indian embassy na thokin Islamabad le Washington DC ate alo om to bok kanan soi kherna chan chu United States po hian ambassadora da hi aduai lo khopa tini si engwanga US China relations chiat wanglai taka bang tura Trump admin hian nor tamai nge ni ti hi zona lian takani US ambassador to China Terry Branstad hian kumsom sari pathum na amang meka he na hi la thok zel turpo ni se hunanga to lo sang ni som pasari khan Donald Trump chuan he na thok tur hian aruatani Donald Trump en adu zong tak a foreign policy tuipui tu ama thlan nge ni si hi engwanga bang turan nor le tatlut nge ni Trump du lo zong in China alo dor thin rengem nge teri hi Trump achunga alung ni lo zok kumthum zet US China trade war an kalpui nu in Thar hian Terry Branstad chu abang don ta chu ni a karliam ta khan President Donald Trump nen phone in bia in athutluk na hi Donald Trump a hril ta ni US embassy chuan Terry chol tur thu hi puang to a ma se chol chan hi eng ma soilan ani lem lo Terry Branstad hian US embassy China thok tu te hna China ne na trade deal hetiang tak an kalpui thei hi lom omati thu a hrila abak soizui viau anei lem lo US Secretary of State Mike Pompeo chuan Twitter lama Terry Branstad chu a hna thoro pui tak wanga fakin lom thu a hrila heta tang hian Terry ban tur hi lo thang chuak ta a Pompeo chuan Ambassador Branstad hian US China in sum don ton na in ra tha a chuat theinan a beya achunga kan lom hle ni ati China lam chu engma ambassador in thak tur chungchanga hian hriat tirna an la pelova dan ang thlapa hriat tirna an mu huna Terry chol chan hi an ron tui ni ve ngei tura nga yang Donald Trump in fake news te alo soi photin CNN chuan Terry Branstad ban chan hi an ron puang ve thunga adik ngei poina rin om hle mai tun ma tangin Terry Branstad hian Trump khat bak ambassador na hi chel atum lo thu alo soi to a atum dan chuan Trump athling le ni in November election zo hi chuan chol atum hrim ani ome thani chawa omta a chol le ta thut si hi CNN chuan Trump campaign pui turin Donald Trump hian a ko ni in a tar lang ani Iowa governor lo ni to Terry hian election masa po khan alo tho hlok hle maya tuntuma po hian Donald Trump chuan a pui na amamo ani ma na Terry Branstad hi Chinese President Xi Jinping nen khan sangkhat zakwa somret chhoda ya tang khan an lo in threto a thian thatak an ni thu hi CNN chuan a ziaka mase Terry hian ami mal thil chu da tha in hetia China le US trade war an om mek lai po hian Jinping ne na in thian that na hi ami mal hlok na turin amang du haulova rinom takin President Trump du dan America first ti kha changchoin kumthum chung zet na thokani Joe Biden ate pa fa anglo takin sumle pa yo ve lo ani chu Terry Branstad a fapa Eric Branstad hi Trump campaign team 2020 a hian senior advisor ani ve meka Donald Trump chuan Iowa Republican Senator
Johnny Ans chu bia in campaign adu wangin Erika pa lo hodon ti na rila hen in biak na hi Johnny hian Twitter lama apuang chuak nge ni Terry hian US politics a ton hriatanga khop maya abik takin Iowa Wisconsin Missouri le Minnesota ate atlana hle thina mipuiril rusu khlek a hreboka Donald Trump campaign 2020 a hian nasatakin atangkai don ni in an hria ani Terian governor na alo tho to na Iowa a hian sang ni som parukhan Donald Trump hi 10% in Hillary Clinton a in a chaka tuna chuan democratic lam an che thama zok to sia helai bial a hian Trump le Biden te hi chak zok tur tu nge niang ti hi soya har viawani Republican lam hi an thaphang deuh nge moni Terry hi an cha chuak don ta hial ni in alang Donald Trump an Terry hi China ambassador atan arot tir khan China chu alom view maya khati laya Chinese foreign ministry thupuang tu Lu Kang chuan China thian hluyani ti in an lo welcome thle ni masi Terry hi panep le eirudu mi alo ni lo hrim China lom zongin a khosa tatlat lo mai angai dan China sarkar malak na kal tak chu ziakin China Communist Party chanchin buwa chua turin a pe fo maya tunhai September ni kuapo khan People's Daily China Communist Party chanchin buwa chua tur thuwa pelea ma sian nol sakle ni hemi chungchang hen Mike Pompeo chuan China chu ram nget le puitlingi ni chuan ambassador te tong kamingai thave turani kan palai te hi Chinese mi puite hriata an tong chua ve ngai lom ti in China chu khak ve bok Obama President Zelaya National Security Council Asia Director Evan Medeiros chuan Terry Branstad hian US China relations a eng ma ti ve hleinem ma ambassador te angin Trump hian thunei na pelo hrim Mike Pompeo hian eng kima thunun zo kani ti in Terry chungchang a soya a omzia nia langchu Democrats lam hian Terry lo ho tur hi Iowa le state ten khata an boru ka ti chethei don ni in an ngai ani deuh ber ti chuan Germany le China inzom na lampo hi soikai ta zelila he thu hi huna kolvom thuziak be chanin kan thlir ho don nia Germany chuan mi pui thlan ramro relna democratic countries nei India Pacific bial chung omram ne na inzom na le tho ho na nget zok nei chu China ne na rual lo taka ngong kol ba dun reng ai chuan adu zok ti a thlang felta a he thila thlan na chan chu dan za omna choi sa na du wang atiani hei hian Germany le China ram in lai chin na chungchanga ngong lian tak anei ngal nge dona China tan chuan thulom omlo tak le thin rim thak takani nge yang Europe ram ten China ram chu mi hring dik na na sataka bo chhia an pu awang le sumdon na konga po Asian ram te in ngat ania wangin Germany ram le heng India Pacific ram te in kar bo ruak hi athalo hle ti thu Asian News International in apuan chu Nikkei Asian Review chuan aron tar lang chhong ani sumdon na thila wangin Germany hi thuk takin China nen inzom na tha an lo nei to thina chuan inzom na hrui chuan moi lama panta ani ber hi India le China ram hi thla enge mozat chung chu Eastern Ladakh ram ria in epin an boru ka so sang hlea voitam tak boina ti dai tur hian ram pani te hi in bethin ma se in rem na tha le tluan tling tak ala om hlei thei ri lo German Foreign Minister Mas chuan sang ni som ni September ni khan hetiang hian soya khovel om dan le ni phung hi her dang lam kan duwa chu dan tha le khovel pum tho ho na tha in ngat ani turani in pong nek le tharum chakna man na ani turin lo hei hi China rama soi chan deu a angkhop mai chumi awang chuan mi pui thlan ro rel na le zalen du na ram te ne na tho ho na tha nei hi kan du dan ani atiani he thu soi hi NI report in atar lan dan ani he report atanga lan dan chuan German hian India Pacific ram te ne na in kung kai na Thar apoma he in kai hruai na ina tum le adu chu dan ngai poimo na ram te ne na tho ho na tha nei le in Hong Kong taka sum don ho ani he thutluk na le kalphung duan thar hi chak le phur takin
Japan Australia le ASEAN ram te chuan tha ti in an thlop thu an soi ngal report hian a soi zel dan chuan China hian Germany ne in lai chin na thatak an nei chu nuam ati thin hle a hei hi German Chancellor Angela Merkel ngei po hian nuam ati hle bok kumtinin China ram hi atlo deuh zia thin ani China ram hian Germany in Asia Pacific sumdon na akal puya hian za som nga lai mai hlok na lo tel hial thin ani hetiang tak hian China ne na in zom na hi lo nei to ma se Germany chuan a hoi zong thak turin thutluk na asiam ta a China laka aril ru putmang po thakin Germany ram China laka nem hle thin chu China laka ril ru khau le ril ru dang lam apudon ta ani